7 miles difu manja ka celenga tower pia dung rong kang thira long ki juna langa kor ka salam jia phan long ek som sia tumpen district pressure of Karbi Anglong sai hemalong pherang kya mai ke pha difu jirsong asong pen difu sangkurang long along jo padap ke cho har mukiron Kardom Karbi prime time long pen niliarun lekthe nanbir tang ton pen arjik tha Kimisen ki juna lang ka dure le pen lang ke dor de lang dam sibu signifying kore sirkep ani morning tipi ka chaphem phu ki juna lang akor mate long chor mineral waters industry ka salam je phan 7 miles dipu man jarong kang thira long ei sompon tanglo Karbi Anglong Autonomous Council ACM tuliram rong hangari deng pensila so alang kang sirak kora hem ki kim jia phan long ei sompon lo alang li morning tipi pen lang akor ka pangni pon theke mesen lo la pen chirap dunji pusi pherang kyang no CM pen ning je pon morning tipi alang di sedak ni kang puji pulo la so kang puji pulan New York pini somi lo la so di pu lokal mele mida sing le ka hai haro ada mele dor sing ha ka hai pen danglok IMMC tum wang sini tum panang tuning risi ni tum pini dagan job som kang lo la pen ke la so project bang ke kuti krihini tangka asin ningkan ni siang bong ada petangi puserang lipu benglun sigean pusi pulo la pen ke nak penana hari soe jangan tum ke dake boring awar sai long lo nikpo lasan da saksin tu Karbi Anglong Autonomous Council trading license pe neki pi bombo ason kang ku ke thek dai si choro nangji nak local alo solo lang lita lasi lasan kang ku theka potsi itum Karbi Anglong Autonomous Council pen ta chera ana support dun lo halapu kora empu ing tipi pen sika kuti krehini atangka pen kapang ni ponji la so akor ghonta ing koi rapli angbong lak trok alang ing sirunji la pen akor thedunga potsi ka salam ningkan sia nang kok ji puta pherang ke pen ka jingkiri thana hut kora empu pen ning jepon ini ya ini salary lo ko sini kokolo ade non ini tu Karbi Anglong pusta mesen thedung industry sabena अपन के इंडिया के नाम इंडिया के नाम along pusta me pangcheng bon so ke pangcheng bon along itu macam mana ada pening je kan Karbi Anglong mas mas siya mungkin nama mungkin sebang na ben ke aben tu MLA sebang ning charong lo kasi tapos ron our side kani people ang support dun putang de ining ang susi kadu gede ni ate aso industries aso kali hetan 24 hours along si 6 lakhs liter long meni kasi lada non ki banji so jang tu pham la pe ton Karbi nang pon pe pilo council sora nang kon ti posita me amhai nang bat ba jo ditun ang tan sta me jo na dam nang long aso non la da dong sin san industries na kan tin lo la dang ke ditun so jang ke ni warsa labang so industries pangi phan long le kon ke thik dol ni ke ti ke ti ke kata na baje pange 12 crores krihini banking kabel masih proses bom kita ngi pan ako nang chaji mathapon lo je nikani senggong patangji Siksidulaja kong mithang councilor ding along si donang ji BTC along ason DC phanja kong ki piason ke Karbi Anglong Autonomous Council atung kroidunang ne pura Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan bosik ni phayong kare sirkep ani APHLC atum pen pura lok pajir dama phi District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong pherang kya mai padopon Siksidulaja kong DC aphan ke pinang ne DC aphan ki pila ke Assam government aphan se jakong ki pilo mate Assam government atum si Karbi Anglong Autonomous Council room ke do asai kamanta nang chari lab pupen danglok Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan ta laswa puthak pinpura lokapajir dam alam APHLC asongja po jaya ka thar pen ningje June clear tarik arni BTC principal secretary si isi order issue lo isi order pe klang la hukum pe klang lo order ta la hello order lage BTC atum lo seta lage bang atum alam seta itum phanda doctor nang ruklok ya la hello ka pe klang inang ko alam make alang litum hala so order tingke
BTC a power an annual action plan ke selam lapen kam chok lama chok chema lapen ko son si kam ke claim nahi mala anta DC si claim po non ke council kali lapen ke hala district officer atuman alam mangke agriculture department tame officer tuman PWD officer tuman lapen soil conservation ba akaprega department tuman sita alang litum casually lage pini men asuti nangji pusita lapen hem damrai nangji pusita lapen konan ni damrai nangji pusita a permission ke DC ben si hangji DC along si hukum pidiat lo ajakong pidiat lo council pen kali la sinon ke BTC abang ke CMEM la pen la joint secretary kado edum ta principal secretary amata la department along kam claim officer to mga ajakong thang daw edet ko la pulote la ke six schedule ajakong si government phanchi pitu det lo athema DC ke general administration department along sidu alang ligi lapen SP abangala ka home department no sidu lahinia department ke council apan pipelang dakar bianglong ta pipelang dimasau ta pipelang lapen BTC along ta pipelang angena pipelang apot pipe pinpen halatum han kam ape claim pulotang te lake Assam government amunit si kam claim lo Assam government si claim lo lapen Assam government si claim lo pulatang de la ke ilitu six schedule autonomous power bangke Assam government panche hodai det la pula alam si claim ji pusi nilitum apan nang than thang lo ahok alam lo la ke lapen dimasau bangke haladak alam pele lelang sita haladak ta pelepo non ke DC phansi power pidiaji pula hai la si moheta nilitum CM ke hayalo nitum labang soalu pidam lo labang soalu memorandum nilitum labang so memorandum ki pike la pohelo BTC order ko sonma la solam bang nitum thanjir lo BTC order ateng yong si tum ke claim pulo te la ke chok chelo la posini tum pulo ye la BTC ateng ke itum ke claim du nang ni BTC six schedule ke ini tak ki puktang la six schedule la lagi kalau so model ke enang ni pusi ni tung pudun lo dak paragraph along paragraph kreisi along si ni tum la bang so alam ningjel lage BDC model along ke clear endu nang ni puni tum dak paragraph kreisi along ke top do nang litum thek long po lage Dipu jirsonga song pen dipu sankurang long busing kore sirke barni covid food relief program padodam si don pharo pho aphan jo padap ke cho harmuron dam pusi sarlong ki timung pen kat news sa hemalong bitanang pale food relief program la soamo pen dipu jirsonga song atum dipu taralang so kedam tawara rai sankurang long rada phan kiron dam jo padap ke cho harmula ke sang chini ata ke cho jang thu ingti hai hui henlo Karbilamet amai tiripi amai penchenglok busiking kore sirkep ani karbenglong angkang pilamet po longkam tirona phan kachikimodam thu pi karbilamet amai penchenglok arwari mamaya tumta busik inkore sirkep ani lamet kuru longkam tiron karli ani kimodam thu kat news along birtananga palia tengki difurong supi penchenglok hanjang langso volongkomaji dokmoka wothad langso khiruni dongka mokam dilai hai hu along krei siang deng lamet sarpo longkam tirona kaila pena saya puthak kimodam thu non so poraphan birtang mungton panik senang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চলল হয় পকচকৰ জিনজিনটা নাংনা
Igar koy, bong manay, bang sarak thane pok chokorong. Kopi po na bong. Pipolote. Igar koy ni pok chokorelo ti men, duway nang nambidam thane chichakon elo. Ajo po do lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang na hi kilong bang puji mini. Pok chokor do wainang pidun tha. Lada katok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Layan lo Alon Medical Store, Kicheng Si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang So Pharmacy lagi 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote kapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame Humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along Humrig tame. Dihinamo phi puthot birtalong wangthulo. Dokmuga Police Station lapen Dokmuga Forest Range ka parlo Sirdampur sar theterang arong amekar ucharam rong pia phan ingna maingnar katengkhenga jok apran ke dam nang birta pherangke rustom tokbipen birta nang pale. Dokmuga Police Station ka parlo Sirdampur sar theterang arong mate rong mindar arong amekar karlitang tongrang rong pia sopo ucharam rong pi arta trokkep rahinia phan bosik ni phaing koira sirkep ada por phai ke thomra chitima pormalom hemar lopen hong nang ke barabut birialong jangphong athni nang ke cho aing nar katengkheng ajok aprandam juilo ada por phai trok ran minute thongkep apor malom Dokmuga Police Station lapen forasa saikhiatum pale dunsi postmortem na phan Difu Medical College and Hospital long pono ingna katengkheng pen ucharam rong pia pran kedam nanga puthak forasa sai kamat pen laso alamang songan ta pale popusi ingnam rai kama saikhiatum pen pachini bon Karbi Prime Time bang lapansi kang ton peklo domi thakme kurang thu